Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC thwi go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Moetapele yo a kgethilwego gape wa EFF Julius Malema o rumile conference ka Nasrec ka gore mokgatlo o tlile go dula o le gona ga o ye felo. Thobela ke Tebogongele gomme ke thušana le Augustine Letlalo. Tšeo di etilego pele di re moetapele yo a kgethilwego gape wa mokgatlo wa EFF Julius Malema o retile moya wa khutšo wo o bego o rena kopanong ya bosetšhaba ya mokgatlo ka Nasrec ka Johannesburg. Malema o fane ka polelo ya mafelelo ya go tswalela kopano. O kgothaleditše baetapele ba tshela bao ba kgethilwego go obamela molao wa mokgatlo le go gatelela gore ge o se wa kgethwa ke province goba maloko a conference ga o moetapele wa EFF. O re EFF e tlo ba gona nako e telele le gona mokgatlo wa gabo ga o ye felo. Fighters, there will be lots of things that are going to try and test us. But we have a founding manifesto. We exist on the basis of principle. Let's go and stick to our documents and stick to the discipline of our movement. Our leaders are here. You all know them. You nominated them here for 3 hours. You can't live here and want to be telling us about non-existing leaders. Anyone who's not elected by a province or elected by this conference is not a leader of the EFF. So EFF met here at the 3rd National People's Assembly and elected leaders. EFF met here at the 3rd National People's Assembly, adopted resolutions that are going to be implemented by leaders. Mokgatlo wa MK o kitikile ngwaga ge o sale o hlongwa ka lepatlelong la Moses Mabhida ka Durban. Mokgatlo o gabiale e lego lekgotla kganetšo la semmušo o re o ya go lwela badudi ba naga. ANC e hweditše dipoelo tša ka tlase ga diperesente tše 50 go tloga mathomong a demokrasi. Ye ke tsela yeo baetapele ba mokgatlo Jacob Zuma le ngaka John Hlophe ba boledišanego le mašaba lepatlelong leo le bego le tletše. It's time for brave leadership to reclaim the wealth and dignity stolen from our people. A vision for national revolution. Comrades, as we gather to celebrate the MK Party's 1st anniversary, we must also confront the reality of the challenges that lie ahead of us. Laba ababeqokiwe ukuthi bazosiphatha kahle baphatha uhulumeni bese beyekile lokho bese bephetha belungu thina besicindezela bebengakabonika abantu abaningi nami ngavuma ngoba izinto zanamhlanje zenziwa ngenye indlela. Lekgotla la bogoši bja mojatši ka Limpopo le re le leba kgorongtsheko go lwantšhana le sephetho sa mopresidente Cyril Ramaphosa sa go tiišetša kgošigatšana masalanabo mojatši bjalo ka kgošigadi ya setšhaba sa Balobedu. Se se latela nakong yeo kgošigadi mojatši yo mmušo o mo tiišeditšego bjalo ka moetapele wa Mmakgonthe ka la 31 Hlakola 2016 go ya ka molawana wa setšo wa go bitšwa Traditional Leadership and Governance Framework Act. Ke mengwaga bogoši bja Balobedu ka Limpopo betilwe pele ke basadi. Babuši ba tsebja e le dikgošigadi tša go neša pula. Se se thomile mengwageng e fetago lekgolo. Bjale bogoši bja Balobedu bo arogane ka lebaka la sephetho sa Ramaphosa sa go amogela kgošigadi masalanabo bjalo ka yo a tla go etapele setšhaba seo. Maloko a lekgotla la bogoši bja mojatši a laeditše gore a tla tlhohla sephetho seo ka dikgorongtsheko. Lekgotla la bogoši bja mojatši le re ga se la rerišwa. Re ilo challenge sephetho se se tšerwe ke mopresidente ka mantswe a mangwe re boela kgotha gore kgotha e re lamole.
Or nna ke mane ya ba tshwanke o tšea sephetho sa o identify. And ke mane ya ba tshwanke o tšea sephetho sa o recognize. Le ge dikgotlhano tša bogoši di gagabile mengwagangwaga, lekgotla la bogoši bja motšatši le ipiletša gore kgaetšedi ya Masalanabo e le go kgošana le kukela motšatši a tsorame setulo. Badudi ba bangwe le bona ba ntšhitše sa mafahleng. Re badudi ba Katagoni re dwa re disappointed ka maada a re swabisitše ka maada Mr President. Go sa le bjalo, mongwaledikakaretšo wa lekgotla la bogoši bja Balobedu o re o tla fetola semmušo kopanong ya babega ditaba yeo o rilantšwego go swara ka mošupologo. Gabe a le moetapele wa nakwana ke Mpapatla Motšatši yo e lego rangwane wa kgošana le kgošigatšana. Kgošigatšana Masalanabo le kgošana le kukela Motšatši ke bana ba mohu Kgošigadi Makobo Motšatši wa Botshelela. Kgošigadi Makobo Motšatši o tlhokofetše ka 2005 a na le mengwaga e 27. Technology le didirišwa tše dingwe tša technology ya maemo a godimo di šomišwa go thibela bosenyi ka mellwaneng go akaretšwa lebombo Oshoek le Beit Bridge. Bolaodi bja taolo ya mellwane bo tla diriša ditšea diswantšho tša lefaufaung goba di-drones nakwana go lekola dikarolo tšeo di nago le mathata a bosenyi go bapa le mellwane nakong ye ya sehla sa maikhutšo. Bahlankedi ba taolo ya mellwane ba filwe dikhamera tšeo ba di beago mmeleng go ba thuša go lwantšha ditiragalo tša go swana le go fa bahlankedi pipa molomo go tšwa go bao ba sa obamelego molao. Badudi ba Northwest gantši ba tlogelwa ba gakanegile ka ge province e tšwela pele go itemogela mathata a tlhaelelo e kgolo ya diambulense e le go selo seo se gatakago ditokelo tša bona tša go hwetša thušo ya tlhokomelo ya maphelo. Tona ya maphelo ngaka Aaron Motswaledi o utullotše peleng parlamenteng gore province ya Northwest ke ye nngwe ya tše tharo tšeo di amilwego kudu ke tlhaelelo ya metse. Go le gantsi ba ditirelo tsa tshoganyetso ba bonya thata go tsiboga fa ba tlhokega kgotsa ba retelelwa ke go goroga gotlhelele. Seno se pateletsa balwetse go batla dipalangwa tse dingwe le go di duelela gore ba tle ba kgone go ya kwa ditheong tsa boitekanelo ka maitlhomo a go fitlhelela kalafi. Tseno ke dingwe tsa dikgwetlho tseo baagi ba province ya Northwest ba nang le tsona. Ga o di founela di tsaya sebaka ene le ga o le ko tleliniking kwa o kgona go nna more than 2 hours to 3 hours di satle ene re ikirela dikoloi o kgona go ikirela koloi o ya sepetlele gate ya gago mo molaong. Ba mokgatlho o bidiwang Forum for Chairpersons for Clinic Committees kwa kgaolong ya Ramotshiri Moilwa le bona ba tshwenyega thata. Ga go na le mathata mo lwetsi fa re tsanetse le go founetswe ambulance tsa botwa go ambulance ngo fela molwetsi o tla nna go centereng fana for more than 5 hours. Ambulance. Lefapha la boitekanelo mo Northwest la re lentse le thusa baagi ka di-ambulance di le 38 fela. La re ga jaana le tla nna le di-ambulance di feta 100 morago ga go reka tse dingwe di le 38 fela ga di a lekana go thusa baagi botlhe ba porofense. Ena mare e re thusa gore batho ba bangata nao re tlo kgona ba fihlella now that re reducitse number ya rona ya o tlhahela we isa to from 68 to 103 ambulances tse tlabe di sebetsa. Re rekile di ambulance di le 36 tse rena le tsona for the province. Re tlo go di distributor amongst district go tla tswa gore district tsa rona tse di nang le mathata ke tsefe me re tla direka ka ngwaga le ngwaga. Bathati ba puso ya porofense ba re ba tla tswelela go dirisa ditirelo tsa tshoganyetso tsa ditlamo tsa poraefete fa go tlhokega. Thabang Morutlwa, SABC News, mo Dinokana gaufi le Zeerust. Dipapading tša Betway Premiership Polokwane City e thupile ka nno e tee go lefela kgahlanong le Marumo Gallants le patlelong la Peter Mokaba ka Polokwane. Mola Mamelodi Sundowns e fentše Raja Club Athletic ya go tšwa Morocco papading ya Group B ya CAF Champions League le patlelong la Loftus Versfeld ka Pretoria. Bagešo di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.